pukul kita tong teng tong 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 teng tong 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 ya ini ya 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 lo 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 ya awas mikir dikencangin ya 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 awas awas kanongan mas ora copot lah ya Mbah Budi ayo iki nganggo iki rek kanune merake Mbah Budi dicengklak ya 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 benangi seneng banget seneng piyo weh yo 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 cinceng ora apa-apa ya ya wale yo 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 patakak Bah, kok sik eneng le nyengkal ki apa to?